herkes ihramı giydikten sonra 2 rekat ihram sünneti kılması gerekir. Bak bayanlar ve erkekler dahil. 2 rekat ihram sünneti. Yani 2 rekat sünnet değil ihrama. 2 rekat ihram sünneti de 4 rekat yatsı namazını kıldıktan sonra hızlı bir şekilde herkes buraya gelsin. Ağrılar nerede ağrı? Sahibi oldunuz, tecrübe kazandınız. Ondan sonra haramede tek başınıza gidebilirsiniz. Mescid-i Nebevi'ye de gidebilirsiniz. Cidde Havalimanı'nda da ferdi hareket edebilirsiniz. Özellikle hacı anneler, bu boynunuzdaki yaka kartları var ya, bunları kesinlikle çıkartmayın. Eva 15 سال از خونویسی بوم در نکت حتی مالخومجی بچیا اوجی نصیب نبوم مقیزه خدا نمیر ایدی خدا تعالی نصیب کر از هات موداری خدا تعالی نصیب هر کشی بکه رویا کی باشه رویا کی خاشه انشالله امی هر خیر خاشی عاقبت ماجی سرا به انشالله هنیجی هرن تف لا هم تشتي خاص قتلي ما إيمان يانو درباس دبي وأمدارن يبني الرسول خدينا سيدنا على سيدنا محمد كيف متي وأشقى ما برو أشقى ورا برو أم كش أشقى بفرن ولا أعرف ولا أمي أنا أمي حجي ثاني أشن نبي محمد عنيه أمي سلافي قشان لكن ولا هي أمي بيخذي قشاش خي بيخيرين معرون لكن وأمي بي يا ربي قشي ورفي مقام الرسول خذيه وخي تعالى إيش النبي محمد عني كثير قد تعالى في قيل معلومك وأمي بي يا ربي تشريا راس إيمان قرآن تشريا خش هي قضية قسمة من السبي متى محمد قشي ما قضية ما تبدك الله أكبر الله أكبر Ya Rabbi, ez duxwazim umre bikim dijme kabul biki û dijme re rehet biki lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde vel ni'mete leke vel mulk la şerike lek Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd. Tamam. Acayip. Bir bunu çalışıyoruz.